Umugoroba mwiza mwese inshuti bakunzi ba Inoka Kivu News, turabaramukije tunabaha kaze ku makuru yacu kuri uyu mugoroba wo kuwa gatanu tariki 10 kwezi kwa 10 umwaka 2025. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba rero ari bwibande muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara y'Amajyaruguru. Mu gace ka Kibati muri groupema ya Luberiki muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru haramutse imirwano hagati y'umutwe wa AFC M23 n'umutwe w'inyeshamba wa Wazalendo urwanira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushaka kugaruza agace kamaze igihe kagenzurwa n'umutwe wa 23. Ni imirwano yatangiye mu gitondo ca kare saa 11 kuri uyu wa gatanu tariki 10 ukwezi kwa 10 umwaka turimo, aho bivuga ko hatangijwe cyangwa se ibitero bya inyeshamba zo mu mutwe wa Zalendo arizo zagabye ibitero zikona n'igisirikare cya Kongo, zakaba zagabye igitero ku birindiro by'umutwe wa 23. Ibitero by'inyeshamba z'abazalendo byagabwe ku baturage mu gace ka Miba mu birometero 5 uvuye mu burengerazuba bwa Kibati aharamukiye iyi mirwano. Kuva muri iki gitondo hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'intoya ziturika muri aka gace kari ku birometero muri aka gace kaberamo imirwano. Amakuru dufite avuga ko iyi mirwano ikomeje kugenda isatira agace ka Haubula kari hafi mu burasirazuba bwa Kibati nk'uko byatangajwe n'abari muri ibyo bice. Abaturage benshi bo muri aka gace kari kuberamo imirwano baheze mu mazu uyu munsi, baheze mu mazu yabo kubera urusaku rw'amasasu, ndetse iyi mirwano ikaba yatumye uruja n'uruza rw'ibinyabiziga hagati ya Kashabera na Muganzi ruhagarara. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo rigenzura agace ka Kibati kuva mu kwezi kwa 8, aho umutwe wa Wazalendo wagerageje kenshi ko ugaruza aka gace ariko bikaba byarabananiye. Umutwe wa 23 rero ukaba ukomeje gusatira ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ukomeje kwigarurira uduce twinshi. Ibi rero bikaba bibaye nyuma yaho ku munsi w'ejo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Gisegeti yasabye nyakubahwa Perezida w'u Rwanda yuko ngo yamufasha bakagarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ngibi benshi abakurikiranira hafi politiki bavuga yuko Gisegeti ibyo arimo ngo ari umukino wa politiki, kubera ko ibyo Gisegeti avuga uyu munsi ngo sibyo avuga ejo hashize, buraca uyu munsi akavuga ejo akavuga yandi. Nanone byatumye rero umutwe wa 23 wirwanaho nyuma yo guterwa n'izi nyeshamba z'abazalendo muri aka gace tuvuze haruguru. Naho uyu munsi muri Kamituga abaturage bo muri aka gace bamaganye inyeshamba z'abazalendo ndetse n'igisirikare cya Kongo bitewe n'ibikorwa by'urugomo babakoreye. Mu gihe rero izi nyeshamba z'abazalendo zifatanije n'igisirikare cya Kongo zagabje ibitero byo gusahura, kunyaga ndetse no kwica abaturage bo muri aka gace, bigatuma rero abaturage bakora imyigaragambyo yo kwamagana izi nyeshamba zahawe imbunda na leta ya Gisegeti. Izi nyeshamba rero uyu munsi ngo zikaba zishe abaturage zibasahura ibyabo ndetse abenshi barahunga muri ako gace. Muri Kamituga byatumye rero abaturage benshi bakora imyigaragambyo bavuga yuko ngo badashaka izi nyeshamba ndetse badashaka n'igisirikare cya Kongo, ngo ahubwo bashaka umutwe wa 23 kuko mu gace kose cyangwa se uduce tumaze kwigarurirwa n'umutwe wa 23 ngo harangwa n'ituze, amahoro ndetse no kwishira ukizana. Ngibi rero mu byavuzwe n'abaturage uyu munsi muri aka gace ka Kamituga mu gihe bakoraga imyigaragambyo yo kwamagana izi nyeshamba z'abazalendo ndetse n'igisirikare cya Kongo. Arakoze mugenzi wacu Musenyeri watugezaga aya makuru yiriwe avugwa hirya no hino. Tukiri mu makuru nanone reka tunyarukire mu mugwa mukuru Kinshasa, aho basohoye itangazo kuri uyu
wa gatanu mu masaha y'umugoroba risohowe na chef d'état major generale y'igisirikare cya Congo FARDC, aho bavuze kuko bashingiye ku mategeko cyangwa se ku mabwiriza yasinywe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2025 arebana n'amasezerano y'amahoro yasinyiwe muri Amerika. Bavuze kuko uyu munsi wa none bahamagarira ingabo za FDLR zibarizwa mu gihugu cya Congo kurambika intwaro hasi bakagana ibirindiro bya FARDC, ndetse abandi badashoboye kugera kuri FARDC mu ngabo za Congo bakagana igisirikare cya MONUSCO kugira ngo babashe gutahishwa iwabo mu Rwanda mu buryo bwo kumvikanaho mu mahoro. Ati ndetse nanone kandi tunahamagarira n'abaturage bose bashobora kuba bazi ahari zino FDLR ko bazibwira kurambika intwaro hasi bakayoboka igisirikare cya Congo FARDC ndetse na MONUSCO kugira ngo ibafashemo mu buryo bwo gutaha gusubira mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Ati kandi nanone mu gihe batazarambika intwaro hasi, ati tuzakoresha imbaraga zo kubasha kubarwanya ndetse twifashishije n'ibihugu birimo nka Amerika mu buryo bwo kubahiriza no masezerano no kuyashyira mu bikorwa kugira ngo izi FDLR zose zibashe kuba neutralize nk'uko amasezerano basinye n'u Rwanda abivuga ko bagomba kubanza guhasha uyu mutwe wa FDLR ndetse baganatahisha abari mu gisirikare cya FDLR mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bije aho umuhuza Bulos yarari mu gihugu cya Congo aho yakiriwe na Perezida Felix Tshisekedi mu mukuru Kinshasa, amubwira kuko ngo amushimira ku ijambo yavuze mu nama bahirutsemo ku munsi w'ejo hariya mu gihugu cy'Ububirigi. Ati kuba waremeye kuko wocisha makeya mukaganira n'igihugu cy'u Rwanda, ati ni intambwe ikomeye cyane mu buryo bwa diplomasi. Ati kandi nanone guhagarika imirwano cyangwa se amasezerano si kimwe n'igufuri kurya uzana urufunguzo ugafunga cyangwa ugafungura. Ati ni ibintu bigenda gahoro gahoro kandi bisaba kugenda abantu bumvikana bacisha bugufi. Aha rero kuba uru rugenzi rwa Bulosi avuye mu mugwa mukuru wa Kinshasa akaba ari byo bitumye FARDC ishobora kuba isohoye rino tangazo ishize hanze muri aka kanya gashize. Ikindi kandi nanone nuko guverineri wa Sud Kivu bwana Buso Bwangwi yakoreye ibiganiro cyangwa se meeting ku munsi w'ejo hariya mu mujyi wa Kamanyora, abwira abaturage ko bagiye kubafasha gufungura inzira ija Uvira, aho yavuze kuko ngo kuva gusa Kamanyora ugera Uvira batanga ibihumbi bigera kuri 50 byitike, mu gihe abandi bava Bukavu bagera za Kamanyora bashobora kuba batanga 3,000 kandi ariho kure kuruta kuva mu mujyi wa Kamanyora werekeza hariya mu mugwa wa Uvira. Akaba rero yavuze kuko M23 AFC yiteguye kuja kubohoza umujyi wa Uvira. Ati dore kuko abaturage bakomeje kuharenganira kandi bagiye babagezaho akarengane bafite muri kariya kaji ka Uvira. Avuga kuko bagomba kubohoza umujyi kugira ngo abaturage baho nabo baze kugira amahoro. Ikindi kandi nanone nuko umutwe wa M23 cyangwa se AFC ukomeje kugana inzira za Warikare ndetse na za Warungu nguko mwagiye mubibona mu bitangazamakuru bitandukanye. Kamanyola oye! Vijana mupo! Wandugu wapenzi mujipigie mikono. Kamanyola nguvu! Nilisikia camarade Durikaba Professeur Baleke aliwambia ya kutosha. Wandugu wapenzi, muprofite na hiyo occasion, haitapatikanaka tena. Wavijana muko na kazi? Wavijana muko na kazi? Aksanti. Muprofite na hiyo occasion, AFC M23 itawaletea kazi. Tunataka jenga mabalabala, hatutakula tena mchele ya kutoka Burundi na Tanzania na Pakistan. Tutakula mchele ya kutoka Shabunda. Wandugu zetu wa Shabunda
wako napigisha mchele yao, wako naipigisha, wanaifanya kuni, wanaipigisha chakula kwa sababu hakuna barabara. Excellence, gouverneur wetu iko hapa Kamituga, mumwambie Shabunda tunataka kufika. Unasikia? Tutaenda Uvira. Excellence, tunataka kukula mchele ya Shabunda. Tufungulie barabara. Walitubagua, wakatudivize, wakasema huyu ni Murega, huyu ni Mushi, huyu ni Munyarwanda, huyu ni Muflero. Hatutaki. Tunataka kujenga nation. Tunataka kujenga moja. Union force. Wandugu wapenzi, umoja ni nini? Nguvu. Accent. Naona unaenda kupata kura. Si. Wandugu wapenzi, nipe nikupe burafiki. Accenti. Nipe nikupe urafiki Bukole. Excellence anawapenda sana. Chama kinawapenda sana. Tukiavance, nani atabakia na chunga Kamanyola? Tunaenda, tunataka mkuwe na wa police de mine, jeshi, police de frontiere, mko na frontiere hapa, munapenda tulete batoto ya Kalenjo wakietumika hapa. Ndio vile munapenda? Ndio. Kama hamupendi vile, munapenda batoto ya Kamanyola bakuwe mu police de mine, mko na minere pale mbele, bakuwe mu police de frontiere, nyie peke barulage, nyie peke jeshi. Vijana musimame, mfungue barabara. Muweke mikono, ukuje hapa tuwapigie mikono. Vijana mutusindikize kujenga nchi upya. Tunataka vijana. Tunataka vijana mfungue barabara, mfungue njia, vijana wakuje. Mukuje, merci, mumupigie mikono, mumushangilie, mufungula njia, brave, karibu kwetu. Huyu kijana atajengwa, atakuwa merci na mwingine huyu. Mukuje, njoni, karibu tujenge nchi upya. Karibu kwenu vijana, karibu mfungue njia. Ufungue njia, tunajenga nchi upya na vijana wapya. Fungue njia, fungue njia vijana. Karibu sana, tunaenda kujenga nchi upya. Mutapata mishahara, mutajenga nchi upya vijana wetu. Kamanyola mikono sana. Asante, mfungue njia vijana, wanataka jeshi. Fungua. Merci, merci. Karibu tena vijana. Kamanyola mikono, mikono ndio wale wanakuja. Kongo itajengwa na nani wa baba? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo itajengwa na nani vijana? Uvira itajengwa na nani vijana? Kinshasa itajengwa na nani vijana? Mcheze. Wadada tunawahitaji. Munataka parlement yetu. Ndio anahusika na hiyo recruitment na mobilisation, na mupatia miniti 2 peke yake. Aite vijana wamfuate. Huyo ndio atawapeleka, tutaenda nao Bukavu, tutaendelea wapate mafunzo, tuwahadisie, tuwaongee, tuwafundishe, alafu tukuje tuendelee mpaka Kalemi na Lubumbashi na Moba na huko kote Kolwezi. Mpige mikono. Asante sana. Sauti yangu haiko nzuri leo, ndio maana munaona siseme nguvu. Nataka kupatia dakika moja kamaradi François, ndio anahusika, ndio coordinateur ku gouvernorat ya kwetu, anahusika na mobilisation na recruitment. Aongee na vijana, tujue wa vijana ngapi watatufata ambaye tutatembea pamoja. Mpige mikono na muwasalimie.
na wadada tunawataka masomo dogo, mukuje tutengeneze nchi. Tunaenda karibu sana wadada, ufungue njia. Tunataka na wadada tujenge nchi. Mutapata mishahara, mutaolewa, mutaoa. Kwa jua ya kwanza tunaona guvernere hapa, si ndio? Uko tayari kumsikia? Ndio. Asante. Kamanyola oye! Unanisikia huko nyuma? Mtie mikono juu nione kama mnanisikia. Asante sana. Mimi nashukuru sana kuona gisi mmekuja wengi hapa kutupokea, na mimi niko reconnaissant. Leo nimewaletea habari mbili nzuri. Kama gisi kamarad Prof Baleki amesema hapa Dirikaba, tuko na habari nzuri ya kuwaelezea. Najua mmeteseka sana. Hiyo barabara ya RN5 imefungwa, adui ameifunga. Nyinyi hakuna gisi mwende muone bandugu zetu weko Uvira. Lakini leo shujaa mkubwa tuko naye, General Major Sultani Makenga ameniambia wende ongee na wandugu zangu wa pale Kamanyola, waambie msiku kidogo tu tunaenda kukamata Uvira. Mpige mikono kwa hiyo habari ya kwanza. Msisikie, mpigie General mikono nguvu sana. Tuko naenda, munaona nimekuja na Komanda Brigade akujake huko. Kama mnaona huyo shujaa Colonel Justin, kuna sababu mkae kimya, msiku kidogo hizo shida tunaitatua. Tunaenda kugomboa wa ndugu zetu wameteseka sana Uvira. Hao wa ndugu wetu wako nalia kila siku, wanawaua, wanawafunga, lakini tumesimama tunasema tunaenda kuwagomboa. Unajua kwa nini hatuyawagomboa? Sababu tulelewana na hiyo guvernema ya Kinshasa. Twende tuongee huko Doha. Juu sisi tunapenda amani. Ndio maana tulitika kuongea nao. Lakini tunaona wanatuchokoza kila siku. Wanatuma hiyo madrone kila siku. Zinaanza kuvunja mabilalo yetu. Wanavunja kilalo ya Peti, tumeitengeneza. Wamevunja kilalo hapa Nzibira, tena tumeitengeneza. Lakini tunasema hatutawaachia wavunje hiyo kilalo wa Kamanyola. Tutaenda hapo tufukuze adui mbali sana. Mpige mikono. Habari ya pili ni hii ya kuwaletea hiyo kura hapa. Nimesikia malalamiko, chef de cité ameniita kila siku kusema kura ye mko nayo hapa haitoshe. Sasa tunasema tunawaletea transfo kubwa ya 250 kVA. Mpige mikono sana. Sijawasikia. Tunaleta hiyo transformateur hapa tuipatie Kamanyola mwangaza, mpate courant. Na directeur wa SNEL iko hapa, tunamshukuru sana, wamefanya kazi nzuri sana. Na hiyo kazi afadhali naye mumpigie mikono, huyu wa bwana anatumika sana. Kama vile niwaelezea, njia inakuwa mrefu sana. Mahali tuko naenda ni mbali. Najua kama watoto wa hapa Kamanyola ni vijana wa nguvu sana. Na chama chetu chiko na nguvu sana. Si mnabielewa? Sasa nataka munisaidie na tusaidiane. Niko na lazima ya vijana. Mtuletee vijana ambaye tutatembea nao mpaka Kinshasa. Nataka hapa wakati tunakuja Kamanyola siku zingine tukuwe na makolonel, major, kapiteni hapa Kamanyola. Mpigie watoto wa Kamanyola mkono.
naomba wamama tupatie watoto yenu, twende nabo tukomboe nchi yetu, tulete amani kwetu. Hatutaki tena vita huku kwetu. Hii ndio vita ya mwisho. Mnanisikia? Hii ndio vita ya mwisho. Tulisema hatutaleta tena vita huku kwetu. Hii ndio ya mwisho. Tutoe adui huyo Chilombo, tumuondoe, tutie uongozi nzuri na tutenge nchi yetu. Bukavu Kabare 60 km 3000 francs. Lakini siye Uvira Luvungi, Uvira Katogota 60-65 km tunalipa 56,000 francs. Ile msiku kidogo itaisha. Haiko vile. Kamanyora tuko. Kamanyora tuko. Est-ce que tuko tayari kuaccompagner revolution? Tuko tayari kuaccompagner revolution? Tunapenda tufungule barabara Luvungi. Tunataka tufungule barabara Luvungi. Sasa mwenye anafungula barabara ni General Sultani Makenga. Est-ce que mnamwambia mnamlomba nini? Mnamlomba nini Makenga? General Sultani Makenga, population ya Kamanyola tunamlomba nini? Est-ce qu'il y a un message à msikie? Nimwambia nini nyingine? Nimwambia nini nyingine? Ajenge barabara. Afungule njia. Afungule njia. Tuko na Colonel Justin hapa anasikia, atatransmettre ile message kwa chef d'état-major général juu ya kamate. Raia wanasumbuka sana. Na mnajua kama route nationale numero 5 haiwezi kuwa na kitu bila hii nani. Na ndio maana tena nitaka kusema AFC inaleta securite. Pale Goma kunakuwa securite. Bukavu kunakuwa securite. Kamanyola kunakuwa securite. Tunapita Mungomo yote, vitu yote ni kawaida. Na hivi wanasema wanatufungia mabanki tusa, tuko tunanegosie nao. Ilikuwa parmi ma préalable ya pale doa. Lakini sasa tunakia kututia mu situation, tunasikizana na gouvernement, batafungula mabanke na batafungula wa prisonnier. Kile kitwa chafu kile kishenda sema aseme hakitafungula tena wa prisonnier. Aseme tubitie mu négociation itakuye. Makoro kilisinye kisha sema kinabitoka hapo. Siye kia kwa nafanya sita kicheza sa vile pusi na kwa anacheza na panya. Kia kiko panya siye kiko tuko pusi. Manake kikienda huku tunakiangalia. Kikienda huku tunakiangalia. Sasa tunataka kupiga tu pembeni hivi kinaenda. Iko vile. Kamanyola enyanya. Kamanyola enyanya. Basi mimi namshukuru gouverneur sana. Ndio gouverneur wa kwanza anatia watu mingi ya mplene mkabine yake. Gouverneur kwa wa conseiller mnane. Wale wa conseiller wake mnane gouverneur na kushukuru sana. Omwe baine ni ba Uvira. Tukamata conseiller numéro 1 chargé de la sécurité na justice ni Muhivwa ni wa Uvira. Conseiller chargé des questions ya nini Joel Namunene ni wa Uvira. Tukamata Shongire conseiller nani chargé kama des questions sociales Mama Nabindu Gracia ni wa Uvira. Tunakia kuongeza professeur Somora naye ni wa Uvira. Njoo mara kwanza mu gouvernement provincial tunapata ba conseiller mingi wala ba ministre provincial mingi ya Uvira. Tumpigia gouverneur mikono. Tendo la kwanza la maendeleo anafanya anaianzia huku kwetu Kamanyola. Haiko vile. Antuka gouverneur tunakushukuru sana kwa ile. Sasa na pia eske tunamsalimia Colonel Nanga? Tunamtumia salamu Colonel Nanga. Kama tunamtumia Nanga kwa salamu tumtimie tupangushe mikono juu. Asante sana Kamanyola. Eske tunamsalimia Bertrand Bisimwa? Tunamsalimia Bertrand Bisimwa. Ni mtoto wa kunyumba iko vile. Tumsalimia muluga gani Mumashi? Kuri wazusire yo Bertrand Bisimwa. Asante sana. Basi na waza message imefika na mimi ninakuwa conseiller spécial wa chef d'état-major général, le général de major Sultani Makenga. En même temps que le colonel Justin tamfikishia message na mimi pia nitamfikishia ile message tutufungule njia, watu wanasumbuka sana kwa njia. Haiko vile. Haiko vile. Bwana wabariki sana, asante. Alors na ndio maana tuyue kama historia ya Chilombo tutaikonjuger au passé. Mwanisikia? Tutaikonjuger au passé.
tuko tunaandika historia mpya. Ndugu zangu wa FRDC wali badanganya, watawapatia prime budget ya defense Mkongo ni $1 milliard. Ile $1 milliard inaweza kosa hata drone moja tunaona. Madrone tunasikiaka tunazema ma réseaux sociaux. Pourquoi zile drone haziwagi zinafukuza AFC? Balienda drone zao za kubomola bilalo tu. Balibomola kilalo Anzibira tukaijenga. Balibomola kilalo Apeti tukaijenga. Na hivi lazima hawezi kubomola kilalo Kamanyola tusoko Katogota. Haiko vile. Mtasikia walibomola kilalo Luvungi na kilalo Sange aseme juu M23 isiendelee. Tuko tunaenda Uvira sasa. Mnasikia? Ndugu zetu mimi na wako nafuata kurakio Sange. Hivi nakia kuambia kama tunakuya sasa Uvira